Gasa iti biyak. Oh, anak, nakaring kamat gaya man. Kumusta titurong mo? Ay na mama, bibigat. Mabalin ka diya, didak pa'y lakasarsarita. Nagmadila nga ro ti ringkon, per dyan nyo pa'y lati aldaw ko. Apay ayaan na pudot manan ti ulo manak ko. Saan ka kadi naragsak? Nasaysaya at kumano naragsak kalata. Taday tangarot ti may sa kadagiti rumbang nga ugali ti may nurse. Tano sumango ka kadagiti pasyente, masapol asaan Ay na mama, day taka manan. Amom lang arot akagurgurak ti mabibyangan. Iso mabalin ka di? Aguli makalatan? Saan ako namangan? Naawanan ako ni ganas. Ne, Jeffrey anak ko, timbakder ka matan, kat di mo pa'y ginaraw ti kanam nga insaganak. Di mo kunaan asumra ka iti trabaho nga awan karga ti tiyan mo. Agsakit ka ano kasi. Ay na mama, saan ako nabasit nga ubing? Makapanganak, oray sa anak nga iserbian. Mawatam? Good morning, Sir Jeffrey. Nasapakan sa ita. Doktor ko na mata. Oh, apay at di ka agsasao, Sir Jeffrey. Ada ka di parikot mo? Ay na, Doc Allen. Doktor ko na met akanyak. Apay, si kalaang ayat ti doktor dito ay. Ha? Doktor ka met. Ang, Doctor of Philosophy. Saan ka di? Isuntumat lang nga iso. Iso asaan la si kati doktor iti dayto a klinik. Agpadatalaang. Maawatam? Sara, aldawan. Saan ka kadi asumrek iti trabahom? Saan, auntie? Agkakapsuta. Nay, apa yan? Anya ka ti inaramid mo iti kalman. Tanagsakit ka matan. Awan matkiti unay, auntie. Uso lahat talaga ti trangkaso ita apanawan. Gayat mo? Takuyugon ka mapanagpa-doktor. Uray ta asidagmat ti klinik ditoy. Oray saanan, auntie. Agimbagak tumatla adagos. Di kay unay madanagan. Laimbag abigat mo, sir. Ada ka din ni Dok Allen. Hoy, si kalaklakayan. Tartarimaan man met di ba nagsasaom? Sir nga, doktor ko na mat akanyak. Kit no nurse ka, mate, sir. Apay ko mga awagan ka iti doktor. Awa na talaga ti respeto, maya. Doktora. Sana ka basta-basta. Adda utek mo, wano awan. Ay na, agtal na ka man. Si ka abakla. Si ka ati awan utek na. Apay, doctor of medicine ka? Tapno awagan ka iti doktor? Agraraman ka ba? Nukas ta nga, Rod. Pumanaw ka dito isang huwanak. Ket di ka agsubsublin. Ha? Panaw! Si kaamot kahayam ti lumabas, mando. Nagkapumaya. Nagkapuwak ijay klinik ni Dok Allen. Ha? Kat, apay nga ron akas lama kapungpungtot ka. Nakitam ka din tay baroan nurse ijay? Tay ka di bakla. Why, tay feeling doktor abakla. Ay na, nagmayat man at rabon day nurse. Ay na, agtanang ka kadi, mando. Apay kadi, anyat na pasamak. Ay, ipapilit na kiday nga awagak ka nun si doktor. Ay na, agraraman na talaga day abakla. No, jak nakapagdepel. Ang mga no, Ay sos, sulnog bay mo. amlatan. Tama nga numalaw anam. Tatamando, nagkapo ka di klinik ni Dr. Allen. Ada ka di ijay. Jak ambaw no ada ijay. Ngayon, pinasabatan na tiawanan baing. Kinawan respeto na anas. Ha? Apay tata, ada ka di madian napasamak. Itay napan ka ijay klinik ni Dr. Allen. Naku na mo, barok. Ipapilit na din na doktor ka no ti iyawag ko king kuana.
No di agraraman ada ya bakla. Uray ko man makisarita tinasayaan. Agam saan bay? Dahil tangarod tira sa tata. No apay nga jak kaya ti mapanagpa-check up. Uray no maditirik-riknak. Maamakak taba kasyak mo ti pagsasawan na dyan, nurse. Mama! Mama! Ayan mo, mama! Oh, apay aya, Jeffrey, anak ko. Aglutluto ak. Iyawat anak man iti danom. Darasan nyo. Oo, dayto yan. Ay naapay ka di manin aya nga agong unget ka. Kasano? Nagawan sursuro dagiti tattao nga umay agpat-pa-check up iti klinik. Apay mat ana ibagam ti kasta, anak ko. Ket no didak pa'y ammo a respetuan met. Inbagak lang nga rodon a doktor tiyawag da kanyak. Ngam didak pa'y pulos patyen. Anak, doktor ka nga agpaiso. Ngam doctor of philosophy ka. Saan a doctor of medicine? Oh, may sa kayo met. No doktorak ko na. Doktorak, iso tiyawag yung kanyak. Mawatan nyo? Ah, Naimbag abigas mo, auntie. Kastamot kan ka, balasang ko. Kumusta tirik namon? Kastoy, auntie. Nakapsutak pa'y laang. Nga marik na kay ti mabiit. Agimbagak tumadlaangan. Ay na, ingka ngamin agpa-check upan. Uray ta, asidag mo ti klinik dito ayan tayo. Wan ka di, auntie. Mapanak tulad ta. Palabsak pa'y ti sumagmamano nga aldaw. Tano talaga ama ditirik na. Mapanak ko ni EJ Clinic. Kunamday ta. Amumot asikan ti imbilang ko, kas anak ko. Taawan mo't nga ron ti asawa, kan anak ko. Iso ang madanag anak mo't no ada mapasamak kan kaasaan anasayaat. Amok day ta, auntie. Iso nga gyamyaman ak unay ti Diyos. Kada ka mga ipatpatag kanya. Banag asaan ana aramid dagiti dadakkel ko. Tanasapa akit nga rod ana ulila. Ay na, uwan nga rod. Ngamuray no kasta, agyaman tay latta iti apo. Tauray kasjay anasapa ka ana ulila, di makkal kamat anasingpat. Kan siyempre, nalaing. Sir Jeffrey, anya di madamdamag ko nga apaam ka no dagiti pasyente diti klinik. Nagkunamat? Ay na, Doc Allen. Mabalin ka di. Saan ka mamatpati ka dagiti marites dita? Chismis lang day jay. Tanya ko mamatarason nga paak ida, aber. Amom, sir. Uray idinay mo. Amok nga agpaiso ti sayang gusang amang mangag ko. Amam mo kamatkat. Kan amok ti kababalin mo. Iso amabalin ka di. Di ka unay na pangas. Naimbaga bigat yo, kakapsat. Ay, kumusta kayo, Med? Awan ka di matlati masaksakit ka na kayo dito barangay tayo. Naimbag abigat, Dr. Allen. Naimbag man na nakapasyar kayo dito ayan, May. No ti masaksakit, Dok. Adaw, tapanawin kay nga ron dito ti trangkasaw. Oh, adumat kayam, kakapsat. Agam apay asaan kayo nga umay ijay klinik ko. Sa anak mo tanang hinang agsingir, ti kunak. Kan may sa, ado ti agas tayo ijay. Tadumat nga rod tinaayat nga ag-sponsor iti ag-agas para kadagiti adda dito barangay nga ayan ti klinik ko. Kwa nga main, Dok. Kasla mapainak sa amang ibaga. Di ka agbabain, kapsat. Adda ka dinasken, amaamwak. Kinapurno na, Dok. Mabuteng da dagiti tao nga umay agpataming ijay klinik mo. Tanagtangsit mo nga main jay nurse mo. Uray pada ka senior citizen. Bastusan na lata. Sapay perme, ti kinaagraraman na. Doktor ki di ka nung tiyawag may kinkwana. Ay, awan Dok Allen.
Oray mo't nga tada kayaw, ti kasingputan a doktor ti ayan tayaw. No awan mo't sorsoro na di nersiyaw. Mapirdilat ta, tinagan yaw. Anya. Nay, Ray Barok, si kamahit, adda ka di masapol maw. Kuha tata, agkapsutak ngamin una yan. Diyak pa'y nakaluto. Permia nagsakit ti bagbagik. Diyak sa kayan. Iso ang mabalin ka di adituyak pa'y lang ayan nyo. Oray italaang arabi, tata. Taintun bigat. Inak klinik ni Dr. Allen. Nauma ako nagsakit, tata. Malabaraw, sumrag ka, tamangan tapay. Saan ka day, akinunami day, akabutang mo, jay nurse na? Kabutang ko ini, tata. Kaya't kunti mapanagpa-check up. Ta saan ko nakabalan ti marikrik na. Iso nga iturod-turod ko na. Makaamulitan no. Pagsasawan na kumay. Tinasken. Maagasan na. Ay, sa bagay mo't kidi abaraw. Mala, sumrek ka, tamangan ta. Adda akon dito'y palingki. Apay nga ta asyak tikit-kitaan na kititagtao. Anya nga ta di pagsasaritaan. O masidagak mantap numangag ko. Kayang dititiin na kay feeling doktor abakla. Ay, magalaw kayo. Feeling doktor abakla kung kunada. Mga ano babainan na kayo, man? Dila, sige. Apa yun? Kabsat, mabiit laang. Anya ka ditibag pagkam. Yung kanila, lakpan ta, bakay babay na kayo lain. Ewan. Pagkalawin nyo kini dito, palingki na itabakay. Matabong prayo. Sige rin. Anya. Naimbag abigat yo. Sir, ada ka din ni Dr. Allen. No naka-open di klinik, kawatan ngada. Kanoray man pa'y no awan. Doktor Akmat, anyat pa nagkonkonam kanyak, mamam. Ay, awan mo ti inbagak amadi, sir. Anyang awan? Sir ka nga, sir. Doktor ko naman, istupido ama miraot. Oh, anya ka diti masapol mo, aya? Uno, may sakamat ka diti awanan kwarta, nga umay agpaagas, ha? Hoy, siga di agpampanunot alalaki. No awan ti kwartam, saan ka akasla kalalaingan nga umay ditoy? Anyat kayat yo, puro latan amin alibre. Ha, agbain kayo mata, mala, agawid ka no awan tumadla ti kwarta pagbayad mo. Ay, nalabos kayo, mat, sir. Saan ka nagsasaupay, ha? Pumanaw kan kunak, panaw! Kumusta mo ni Sara aka anak ham kabsat dura? Kasjay, masakit pa ilaang. Kunak ngamin kan kuana ama pan agpa-check up. Di namot kayat, kabailan na pa'y kano. Nasaysayat lang nana, no sa Balya Clinic ti pangipanan nyo ni Sara. Apay anak ko nam dayta, Ray. Kahit napankamot lang ijay clinic ni Dr. Allen, baraw, wen tataman daw. Bastos at talaga dahi ijay aners ijay. Inabong nakidin akaslaso. Aniya? Dahi tandi bagbagakaw na ray, kabsat dura. Bastos at talaga dahi tao. Yak manamaw, no sino ti malalaan na, tanasingpot mo't ni Madam Ninay nga inana. Ay, naku namon kabsat. Napakumbaba pa'y Awan sir-serbi na nakaadal na diya tao. Taday talamang tagtagibasit tipada na atao ter aramidin na. Auntie, Nay, Sara, balasang ko. Bimangon ka mutan. Adda ka di masapul mo? Pasensya kan ha. Naggapuak ngamin ijerwar. bimangon nak auntie. Taibagak ko maamapan ako na agpa-check up. Nabayag ngamin una yun ti sakit ko. Ado dagiti trabaho ijay office ang nabaybay ak. Ay na, balasang ko.
masakit ka lang arudan. Trabaho pa lang ti pampanunutam. Maala, agpalas ka ngarudan, tamapantan. Oh, nagsapa kayo mat nga imayan? Apay, umay kayo makikape ditoy? Ha? Good morning, sir. Umay ko kumaipaagas dahito ka anakak. Anya, amam ka diti sasawam si kabak-bakatan? Sir, kunam kanyak. Apay, dinak amam mo? Kwa. Kat, anya, ibaga mo na. Tapno ammom, ha? Si kabak-bakatan? Doktora. Iso asaan at tilaan niya tiyaw awag mo kanyak. Estupida. Jakmat amo a doktor ka ngamin, sir. Na, ulitan na ba ilang? Ada ka di utek mo, wano awan. Doktorak ko nakman lang rodan, doktorak. Excuse me, Doc. Mabalin nyo mat nga ibaga itinasayaat. Saan? Ay tal na ka man mat si kababae. Apay, di yung maaklon nga awan amuyo, nang runa iti day takadwa mabakat. Bakbakitan ngam awan payla ti sursuro na. Mala, pumanaw kay manlangin dito ay. Panaw! Saan ang mabalin? Paagasak ba Bayan iti? yan, auntie. Agawid tayo kitin. Awanan ba inday ti anas, auntie? Kunamlan no asin. Ay na, babawi kun anapantay jay. Agpay sugayam di kun kunada a feeling doktor day ti abakla. Ay, uwan nga rod balasang ko. Sapay ipapilit na nga awagan tayo iti doktor. Idindutan nurse laang mat. PhD holder ngamin. Kaya't nasawan. Doctor of Philosophy. Saan a Doctor of Medicine. Ay na, auntie. Talaga adyak mailiwliwag dahito anak pasamak, auntie. Nasakit tinakam ko. Masapol ang maikan itileksyon day aners. Saan aga po ta educated and professional. Kat kastan titrato na kadagiti tattao. Kat, ano nga rod di aramidam balasang ko? No iti, ket awan tinakaiturad amang laban kankwana. Saan itan, auntie? Ikak iti pagnakman day jay abakla. Sir Jeffrey, inaramid mo man gaya man te kagurkurak nga ugalim. Amom ka di nga danang i-report kan ka. I-report daklat ta ah. Anya ko ma? Saan ko akabutang oray as sino man a pulis? Nagsayat kit di ko man no pulis laeng. Ngam saan? Ada nang i-report kan ka ije Board of Examiners for Nurses. Maipapan iti galat mo kadag iti pasyente. Ha? Kata mo, sayang. Ngam sorry laeng. Saan kanton? Alisensyado a nurse. Dayto yun, di bagbagakan ka iti, anak ko. Ay na, nagsayangan. No di mga kalakuma iti pamagbagakan ka. Nalabit, saan ko maanapasamak ti kastoy? Ay na mama. Nagkasang di kastoy agasat ko an. Manotawa na ka nagadal tapno maragpat ko lang tirapap ko. Ngam ka pumat lang iti madi nga ugalik. Binawid ang ti lisensya ka kas nurse. Kasano ang paitan mama? Kasano ang ti masagbayag? Ay na! Saan nagaputan nakaadal ka, ket addan karbengam nga agbalin abastos, ken awan respeto iti nabababa ngem iti sika. Ngem kitdi, nalawlawa kuma ti pannakaawat mo kadag iti banbanag, ket sika kuma ti mangidaulo iti kinamanag pakumbaba. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat para iti script ni Mary White. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasa iti biyag.
Da kayo ka ditagyan dito'y apartment nga ipaparenta. Una na. Imay kami din na palabas pa ilalawas na nagpa-reserve. Agasawa kayo ka di. Una na. Asawak dati kadwak adungok. Dungo. Damdamagak tadyak kayat ti makabasol. Narigatan. Agasawa kami, nana. Mala, umay kayo nga ron, te pakita kada kayo ti apartment. Maragsakan ak unay, takukwa ta amin akan ito. Nalamang dito ang lugar. Awan ti makakita ka data. And awan ti makamamu ka data dito eh. Ay ayatan ka unay, dungo. Ayam sapay la ko ma, tamaawatam akasapulan nak, dagiti pamilya. Agawid hak iti maminsan ti makalawas. Kastamot gayam ti planom. Inampay lang amin abulan, G baby, may kanibakit. Ala, wanan. May salaang nga aldaw ka iday ha? Wen, si Katirena karumbang amasurot. O sige, I love you, dungo. Marlon, anya ti kayat asawan dagitoy inyim takim abadbado. Kasapulan nga agbordingak. Marigatan ang nga agawid-awid iti minalam. Saan tapay mat ang nagsaritaan day tabanag? Isungarod nga ibagbagak itan. Kasano kamin kadagiti uping? Panawan na kami mat gayaman. Sana ka pumanaw. Agbordingak lang. Ayabam ni nanang mo, amang tulong kan ka kadagiti ubing. Nagdesisyon kalatan asiksika? Marling, Sa dino ti pagyanam ijay? amo matanti klase ti trabaho. Diyak kaya ti madistorbo. No kadaw yan nga iyaw awid ko dagiti paperworks ko di opisina. Kaya privacy ti birbiro ka. Sige, inaksukatan ti diaper ni baby. Apay, kasapulan ka di pa'y atulungan ka nga agimpake. Sana, kabala ko na ito eh. Agrenta iti apartment ni Marlon? Day tamat ti ko nananang. Iso nga impayab ka adagos. Tawan kadwak ang mga sikaso kadagiti uping. Idi nakaimpake. Napanen adagos. Maawata mon tanas kan mat siguro nga itarimaan na dagiti gamit na. Naipromote namin nanang. Kat isumot lagayam Kasapulan na kano tinaan-anay apanangisaganay ti trabaho na. Ala, bay amon. No kastaan ay promote, da kayo mutla ang apamilya na ti Agnumar. Nasaya at dayta, saan lang aparakan kwa na, ngam para kada kayo. Amom dungo, namiss ka adagos. Manulang nga oras ang nagawid ak. Tanapan ko inala dagiti gamit ko ijibalay. Basta, namiss ka adagos. Kaya't ko asaan nakapan panawan. Kat, anya nga iti impakadam kinibakat mo. Imbaga kakasapulan nga agrentak iti pagyanak para iti trabaho. Naglaing ka talagang agrason. Aramidak ti amin para kan kadungo. Itarimaan mo nga rodan dagiti gamit mo. Iti kas na, rumwarta indon madamdama. Ay, nabanuga ka ng drive. Sige matan kasapulak nga agpaparlor. Kita ang mantikukok. Natukol, ipaparlor na ko ang dungo. Tapno at adda po mintasak, kat saan kanto ang mauma kanya. Pinaayaban ka manong. Tapatarimaan ko kan kajibarado alababo mi. Ni Marlon nga eh. Agiganan iti apartment ija ili. Kasta ka di. Iso nga ron nga inayabak ni nanang dito'y balay tada kadwak. Isumot lagaya madyak makit-kita nga agbabayk ni Bayaw. Kasano ngamin, no adda dito'y balay. Saan na amalpas dagiti iyaw awid na a paperworks na. Disturbon ngamin dagiti uping. Sa bagay mo tikit di ading ko. Ado kumapay tinasken ang matarimaan dito'y balay. Ngam, di namat masango. Alak lang dagiti gamit ko. Tatarim na ti papatarimaan mo. Agyaman nakmanong. I love you. Agyaman ak unay ha. Taim paparlor nakmanen. Nakapinpintasak manen. Di nakarakupan dito ikaadwan ti tao. Tama nga no da makakita ka data. Maan ano ko ma? Kat adda mo ti relasyon ta.
Nalipatam ka din ang pamilyado ak. Uray, ag-holding hands ta nga rodan. Salin mo man ang tipagturungan ta. Ijay paggatangan iti sapatos. Kaya't ko jay sandals nga dahils na. O sige, adog mo. Igatangan na kon. Intan o, ijay laang. Hello, Dungo. Itayak pa'y nga umawawag kan ka. Di mo man lasungbatan man. Sorry busy ak. Uray ka di aldaw ti Sabado kat busy ka. Kunak man no agawid ka ita. Ada ipaparas ni boss. Kano kang agawid? Next week to siguro. Next week pa'y laang. Siguro pa'y. Marlene, amom abisi ak. Amok dayta. Ngam adda pamilyam nga agururay ditoy. Kailiw da ka dagiti uping. Di kan agreklamo tagi papawitak mo iti alawan siya. Saan la akwarta ti kasapulan mi Marlon? Kasapulan mi ti presensyam kas ama? No saan ka ngagpakpakita? Amangan no saan da kanton nga am mo dagiti anak ta. Dungo, asino di imawag kan ka? Ni misis mo manen, anak kaong ungat? Pag-awawidin na nga rod. Ay, saan ang mabalin? Saan ka nga agawid? Kasapulan ka dito eh. Di na kumamat panawan. Dagiti anak mi. Tipagam ka. Amangan no didak ton amam mo. Basta, siyak ti masurot. No kunak asaan ka nga agawid? Saan? Asino ti napatpatag? Siyak nga ubing nga adayo anapimpintas? Wano? Jay misis mo, anak kaloslo siya? Imawag ka din ni Marlon. Siyak ti umawawag kan kwa na nanang. Numaminsan, di na sungsungbatan ti awag ko. Busy ano kasta? Agawid ka no inton weekend. Ngam saan pa'y asigurado day chay. Ay, puunay mo't apan nakabisi nan. Ti pagdandanagak nanang. Amangan no agsakit gapo iti kinabisi na. Ayun Amangan no saanan amang mangan. Wano kurang titurog na. Ay, yat adayo ni Apo ang mapasamak dayta. Amangan no maamak tulatan nga agsakitan. Kasano kamin kadagiti anak ni. Ay, yat adayo kumaamot ni Apo ang mapasamak dayta. Idi adda ditoy, itimtimplaak iti gatas na. Ilutlutwak iti kayat na amakan. Jak ipalupos ng agpuyat. At palagi pa makanayon narigat no agsakit ti padre di pamilya. Nasaya at tanagawid kan. Unay matalangamon Dungo. Di ka pa'y nakasagaysay. Ay, jak masango dagitan. Ayan dagiti ubing. Tadaginatan ko apasarabok kadakwada. Impasyar ni Lola da ijay parke. Kat, kumusta da ngay? Nasaya at naman. Kanayon da kadamdamagan. Punam iding agawid ka, idi na palabas alawas. Iso a pinagpadaanan da ka. Ngam saan ka mat anak awid? Pasensya ka na Dungo. Amo mo tanti ka na bisik. Siya, di na ka di kumustaan. Amo nga okay ka. Okay aklang siguro ang makitkitam. Ngam nabambano ka kon Marlon. Anya ka to'y Dungo ko na ya. Kasapulan ka dito ngam awan ka mat. Oo. Makasangsangit ka man eh. Manmanuta nga agtungtong. Manmanuta pa yan nga agsarita. Takanayon ka mat abisi no kasta nga awagan ka. Kastoy nga mintidakas no na i-promote ka iti posisyon. Time demanding. Saan ka di ang mabalin nga agbakasyon ka? Saan pa yung mabalin? Kasapulan nga agpabangluak ka dagiti boss. Kasta ka di. Ayan ni baby. Kaya't ko makita. Nakaturog ijay krib na. Agyaman ak nanang Tada kayo mangkadkadwa ka ni misis ko dito'y balay. Awan anyaman na. Asino nga'y ti maayaban na no saan asyak. Uray dito inluto masida na. Magustuak nanang. Umawawag ti boss ko. Marlon, mangmangan tayo. Mabalin ka di. Di mo pa'y lasungbatan daytang awag. Importante dito Hello? Dungo, ayan mon. Itay ka pa'y apadpadaanan. Mabalin ka di ka pala umawawag ita.
Kas, akasarita ka? Kasangsang ti pamilya. Mawasam ko ma. Basta. Agawid ka, itamot lang. No saan ka nga agawid? Siyak ti umay amis mo di tabalayo. Anya? Gulwak ti pamilya, Marlon. Anya, matan. Agsublikan adagos iti apartment mo. Kasapulang nga agawid dong mo. Agawin. Dito'y tibalay mo, Marlon. Mapana kon. Di ipagpabalon kan kanina ng asidaom ijay. Uwan gaya man niya. Apay ngamin nga agap apura ka aya. Napanlanagay ayam dagiti ubing. Inton agsublida awan ka manan. Sikatin rekomenda di gayem ko a karpentero. Tanalaing ka kano nga agtaribaan. Saan mat nga pagpanakal, ma'am? Ado talaga ti agtalag iti kabalak, ma'am. Ipatarimaan ko daytoy iparparentak nga apartment. Kayat ko apalawaan. Awan problema dita, ma'am. Ketap no napartak amalpas ti trabaho. Mabalin ka amangayab iti kadwam nga trabaho. Yes, ma'am. Wala. O may kata ipakitak kan kadagiti silid akayat ko apalawaan. Damot gayam agren-renta dito silid ti apartment mo, ma'am. Juan, adda. Dito iti silid dagiti agasawa nga agrenrenta. Lugan da ka di dito nakaparking dito, ma'am. Juan, lugan ti lalaki amang up-isina. Lugan ni bayaw ko Marlon dito ya. Sa anak laki din agkamali. Iso ti plate number na. Ma'am, agasawa ka di dagiti agren-renta dito eh. Kastamat ti kunada. Marlon tinagan di lalaki. Judith tinagan di babae. Ubing pay di babae. Nalapsat kan sexy. Pasensya kan manong. Ta saan ka amaasikaso? Nagado ti waradag ito anak ko. Nagayayam da ngamin. Nimat nanang, maditi bagbagi na. Iso a pinaginanak pailaang. Di magasag dito eh. Tanaga po kay Jaylee. Ada baro akong tratak. Ada apartment apalawaan mi. Ay kat nasayaat At damanin baro a pagtrabahwam. Angam di ka ko mamakmakla at itibagakan ka, ha? Anya day tama no? Nakita ti lugan nila kay mo ang nakaparking ijay nga apartment. Aywan, talagang agren-renta ijay. Adda ka no kadwa na babae. Anya, babae? Ubing pa'y ka no kung natin nakasarita ka landlady. Nagpabigbig damat ka no nga agasawa. Pudno ka diti bagbagam mano. Rumbang atakwatam no pudno. Tapno mapnag ka, ading ko. Nanang, aw-awirin nyo pailaang dagiti anak ko. Rumwarak labiit. Sa dino ay ati papanam. At dala na patag-arantaak ijay ili, nanang. Saan ka nga agbayag ijay? Wan, nanang. Anya ka di ti masapol mo, ma'am. Agrenta ka di? Adda ka di agren-renta dito yung agnagan iti Marlon, ma'am. Marlon, so ka di agren-renta nga da kadwa na babae di ta baba? Asawak ni Marlon. Anya, asawam. Katno ko na nga agasawa da ije kadenden na babae. Siyak tiligal nga asawa na. Da ito'y ti pamanaknak. Da ito'y tinagkasaran mi. Namati akadagos nga agasawa da. Nabayag da ka din nga gren-renta dito'y, ma'am. Aginam abulanan. Talo dagiti anak mi. Ay, naglokon ti asawam. Idarum ko day ta lalaki. Duwaday iti babae na. Apay anagaw awit ka pailaan. Simurot ka kuman iti babaim. Denggan na ko, ma. Nakasaganan ti darum ko para kada kayo iti babaim. Pangasim, di mo arami din dayta. Panunutom ko madagit ang nakta. Apay adi mo pinanunot dayta, idi nagbabae ka. Nasulisugak lang. Pakawanan na ko, ma. Aminat, makunkonsensya kiti naramit ko. Ngam kayat ko na sinahan ni Judith. Agden na kayo kitin. Ikadak ko mapa iti may sagundaway.
Tapno at urak dagiti bidot na aramid ko. Ikarik, iti dayto agon daway. Agbalin ako na pagwadan nga asawa kan ama. Liklikan ti sulisog, taday tatimang dadaal itinasaya at apamilya. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan, dito'y drama tayo, Gasat Itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.